Ipidiang sobaya pibaro ki paralo ki parajor sasisin saki sawayom. Ka election siteng samoy saka yingdor bar tau angkari na Shillong Parliamentary Constituency kalas dang ban syongsit wala nakaliang ka election commission kampat penbena ya katarik ban pelong ya kani election kabalahaban pelong biang hadin kajing klatno jong i Dr. Ricky AJ Sengkon ibadai EMP bala job house name arajar arpusau kumbalong haduk mentah arteli ki political party balak hampau hakajelah kawai na kaliang sorkar pat kawai na kaliang persya kilapan bena ya laki jong ki kertong ka voice of the people party kalapan bena ya u Dr. Baskem Marbo kumu kertong jongka bat National People Party kalapan bena ya ka kerteng u Dr. DRR Nonglaj kumu kertong jongka u Dr. Baskem Marbo udai bala pendap ya ka MA bat PhD haka political science na nehu ulalong u assistant professor haka department of political science Hasinot College hado usnem arajar hanyo hado usnem arajar arpawai hado usnem arajar arpawai hado usnem arajar arpulai ulalong u associate professor haka teikaju ka college kumu professor u Dr. Baskem ulat ho sibun ki artikel bat ki kod rukumju Nada pai syaka kamsan pertai kat kum kajinya thu jong u kadai ka sen ka baningkong ba ula kernyom syaka politics haden ba halami ka voice of the people party namar hagis nem ba mencua wat ban thab bodru judalai naka daw ba jus ngotenat ya ka longkaman haka sensyar ka kadar u Dr. DRL Nonglaj udai wala pendap ya sibon kilan pule nado ya ka MA ya ka kasi ka MA haka Christian Studies na Chennai ka PhD haka kasi na Nehu bat ki wei kilan pule kumu professor u Dr. Nonglaj ulahikai hamausan ram border area college hasngaps college mau kerwan udai u professor haka department of kasi hanehu nado usnam arhajar khat ar hado mentah u Dr. Nonglaj ulat ho sibon ki kod haka kasi bat pareng ulalong umulung bat unong tho short story u Dr. Nonglaj ulong ru u president joka kasi author society la santem mentah lada paya ka jingnang jing start kitai ki arngut ki rangba kidai ki bala prang yala de haka jingnang jing stan bat ki bala longru ki nong hikai haki college la bon snem kum ki pajba ngi juyo sneu ya ka jing ya keren sapang ka jing yo ya ki dong thau an ki ba ompat da biang ka kerdan pule henrei hakane ka election chiteng samoy ki pajba ki lasuk banjit namar baro arngut kidai ki bala nang lastat bat ki bala pendep ya ka jing pule hadu ka kerdan doctorate kasyong satang hakarai jonga jongpi yano kamon kadem namar kumbalong mentah la si baro arngut kidai ki rangba ki badon burom bat ki bala nang lastan ka yang ayap hiban kenta yaki kum kinong mi khmat jongi sa parliament i Dr. Ricky AJ Sengkon ilara ya kan nam bat ka burom jong ka Shillong Parliamentary Constituency haka ba ka jinglong bajajai jong i ki khmat ba phu samrakhi jong i kala penlong ya i ban yo ya ka burom lakalong haying dorbar ha parliament lani syabar kaying dorbar gitu yo sneu ya kana syapang u professor Gigi Swear u balai longteng u MP na Shillong Parliamentary Constituency u balai yo ya kaburom na rithor lengba ka personality jong u Dr. Ricky udai ka nuksa u bangila sakhi dalaki jong gikman badai lengba ka jinglong lani ka personality ka bawan ra ya ka nambat ka burom bad omdai setia ka jingbon pan kumta kasyong haki pajba kabri unyu trem menta yanukin pa sa Delhi na padang kini ki arngut ki rangba ki bala ibha karata nadalong nadiban pa baro arngut penban kajaka kamdon hakaba ni haban pa tang uwei kumta kajingkel menta kalong yanu pikam ibit balong unong mi bujli jaka ba u Dr. Ricky AJ Sengkon ula ino stengpor pikamla ya Dr. Baskem Marbo ani ya Dr. DRR Nonglaj kasyong hakarai simet jongi yanungin jit henrei lada pikwa banyak tono menta
Komen hapo ka comment section. Yado pinjit hakane ka MP election siteng samoy.